بشري لجحلايا أو لجحلايا نبدون كآية لبرا وعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. na sula kiniwisha mbekwa kila muntu na ulukhali naro na si wantaamini tina ulukhali itu la chimini na kila muntu nayo haki kwa aina khodha ka lukha ya muiwe ambo lukhali na min durseterero kwa aina khodha ka lukha la kala muiwa wa muiwamini lukha la chimini. Ama baada salam hatinda mujitu baada ya shukura mujitu mbele naksula kuami na kwa shukura nduzaza lero wala ziro munti wa barafu wailoka kila mahara wailoka kule kwa wa ile lero katika studio hii ya Universal TV yiko uyu wa Toronto na nasura ktara wakati kwa shukura mbele maamuli yonte ya Universal TV kila mara wako tayari kajawabu khasa yitu ya wataamini husimamiro usulo saida nagarahan mahati kuru nampa muna Ali Bakr Sheikh bin Sheikh kaina menzabe mahad Arab na baadi ya salamu nasula nanko isa kumpa salamu wantu waami nasulo kubiga maina yao wakandra mbele nasula kumpa salamu raisi witu Sharif Hassan ye na mahildban yake na barlamani wonte na kuwapa salamu na kuwapo na kinambila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya salamu Sharif Hassan khas ahan tume indako bakh indako Inakendro sababu Inakendro kako we ndiwe raisi witu ya mui witu ya gobori yitu ndiwe rero raisi witu na yuzi mudawe chidorsatowa chukubigilen kusi chukupele tageri kuwawe na kichiwela raisi ya mui witu rero haba moi khalbi zitu ntaziko barabara sababu yayo ntayiko barabara tangu weshishiro anta isa jawabu ningi zinchisulowa kwawe na kizishika khasa mui witu amini tasa taskushikowa mui witu amini yimo karkadi buimo wantu amini haki yao anta rero munti tasa wantakpata rero mini wako wantu wanakshekhato kuamini ndawo isa tena ichiwa wantu wengine wa ilo wanakuadamini nditu awaji wantu amini wana enrepi watakuwani wantu awo iyo mbee ni chintu yawe na sulokura ngara yingine yiko hapa lero mini nda wantu amini mini wantuwe ni wantu maskini ni wantu wapisiro dibu ni wantu tangu zita zanzizo mpaka lero munti wamo karka iriri na muntu kwamo lamna iyo na Dowla yiko suwa barabara lero munti mini zinatuluka jawabu ningi na chinakinienda nazo chinaksula raisi witu kwawe na kurangara jawabu izo wantu wa mini kwawe na kuwarangara lero mini tasa intakubadilika ai chintu ziko papo ziko dibu iskola laani ispitale laani ndira mbovu wantu bila kazi amani tasa isausulowa ntayiko na iwa kwa suo sahari na chintu haifanyike kama siku mamoi naam yiko hiyo ni zalila lakini dadhari yake usulu tilowa zaidi lero mahala ningi tangu Dowla yiro idegero lakini kitu ntasa intakuwa jisasi shifiratiro na jisasi chinaksulo Sharif Hassan chinakuodsata kako ndiwe raisi witu chukutagerete chinakutegareta ntasa yaya na chinakuodsata kako ti yitu yamini kwawe na kurangara khas ahan na kurangara dibu yiko kwawe na kurangara ka ito ya rahma kwawe na kurangara wantu maskini witu amini
tambire kuawe na kuarangara kuawe na kufanya iyo ufanyiko kwa inafanyika na anti yitu yamini rero maana ntayimo kwa watu waamini maamuli yao ntayimo kwa watu witu waamini maamuli yao, lakini haki kila mtu maharia kuandiana kumamura to na iyo na kuosata kako kuawe na kurangara raisi witu kuawe jabu iyi na kiingira jisasura weba na hildwani khansa awaje wala zero wanakumathilo mini wamo katika barlamaniyo wakarento apo na kuosata kinu maadama na kumathilo tiyinu yamini simamililo kalpande yamini rero haki maana wataamini ilu yao iko ilu yinu kuana kwa kodera haki yao na kusimamila kila mara basi na kuosata kinu ka qalbi safi na nakin shukura ka yani nfanyizo na kuosata kinu kuana kuzida fanya ti yitu haki yitu kwa chinakpata wataamini kulangaloa kaita rahma jabu zao وجزاك الله خير وانتبينو لكن شكرا. Somali